والتیا کلیسه یا باکور کردستان چار جین سینوری کل سر سینور سوریه و روشافای کردستان دکاون حیا هفته که وکه هرم اولهی یا طیبت را گهاندن پشتی کو ترکیه لدیجی داعش اپراسیون پیک آنی و توپ و تانگان داعش تنباران کرن نهاجی ترکی دیویجه اولوی داره کو داعش جهاتی درخستن هرم که آرام چه بکه جه بیجی وی که ردگه و دیویجه نابا ترکیه تو گاون و صباویجه. Şimdi önce حکومت ترکیه نهاج سیاست آخواتی گیشت که او سیاست شاشه مبریا 4 سالان او یک دگود به سیاست وسط تو نکاری بسر بکوی لی حکومت پشتی 5 سالان جوه یکی تیگیشت جبر که اسد جسینور بکشیا او در والا بو او که تناف دست تروریستان ده و نها ترکیه تهدید دکن ولاتین کلیسیجی ناراضی بونو خواده دنیشان و دبیجن اگر ترکیه هرم که آرام لسوریه چه بکه ویل ترکیه شر درکوه. Şimdi yani ben kilisi söyleyeyim Türkiye'de değil. Ez li ser kilisê baxivim ne li ser Tirkiye bigiştî. Niha rewş baş nîne yek xwe li vê derê digerin û dibe di her demekê de xwe biteqînin. Ew tişt li Iraq û Sûriyê jî dibe. Em di nav vê metirsiyê de ne rewş niha gelek xirab e. PKK heye, Daeş heye û rêxistinên terorîstî hene. û nizanim hîn çi hebe. Eger ew kengî bixwazin dikarin derbasî vir bibin. Bêguman dewlet ya baştir dizane. Bunlar ne zaman olsa bu pislik buraya bulaşacaktır yani. Allah vererek korktuğumuzu uğratmayalım. Tabii en güzelini yine devletimiz bilir yani. جهن کوک هرم اولهیه یا طیبت هاتن راگهاندن لسر سینور عفرین حیا نفچه بابینه اونها تانک و هیز سربازی لسر سینور هاتن اکون کرن. ترکیه چند خالن سینوری به سوریه و رجاوای کردستانی را وک هرم اولهیه طیبت راگهاندن. و دبیجه اوه هرم که آرام لسوریه چه بکه ولاتین ترکیه و پارتی دن دبیجن اگر او هرم ور آوا کرن ویل ترکیه شر درکوه. جمهوریت حمدوش روداو کلیس